Nijang Karbianglong Amri MEC constituency ke parlo Kriner Kepra Trok Kepra Ner Kepaning Kanpen Kaparjap Birsingki LP School Hempi Nianian Ningkan Pokepra Plian Choktanglo Nijang Karbianglong Amri MEC constituency ke parlo Kriner Kepra Trok Kepra Ner Kepaning Kanpen Kaparjap Birsingki LP School Hempi Nianian Ningkan Pokepra Plian Choktanglo Birsingki LP School ta ECR ta kyong lapin anong ka chethang a school ang bong lata ihumlo non lapuan aning kan thleng era phita school a hem tami ki rutang dulu lapin laso a hem ru et pen akaprege hem tami Karbiang long autonomous council pen langdumde anpar ta non ki dobama school building ta ki rujiang ring thitamdo lokacharli akim sumaratuma phan ka pheri nimyang ang bino anujok ihong ta kimi theklong le lapin inghap isita kimi theklong le Nonapur Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lokacharli Ana Jasamit RTKP Ponbo Mahut EM Richard Tok Pipen Chinglok Karbianglong Autonomous Council Education Department Pen KPSI C Kedengjima Laki Moapor Si Chinipo Foundation ke Mission Nangji Pulute LP Kacharli Akim Somaratuma RDP Ponbek Nangji Skola Hemalong Kangnijia Bench Dek Santa Aripin Tanglo Lasi Prabjin pen labang so school hem kimi kipi pen Lokacharli ansu se kapaprang Japan RDP pon popusi chirok tok hawarara tum aning chitheda Dak kini Birsingki LP School long school katura school kidu kisung ahem avepin nujok avelonon lapen ke kangnia thai avelo kangnia thai ke kene langan tala pas abang ke tunchuning rilo kangnia thai ka pi la school ahem nujok ave arpong ave inghap ave kiriki ave pin lo barla hut protein itu usumar pen kidu kisung bada Arbi kijang lo kalau tangke lang nangkang nung lo sarnung ave tina ave kasi arbi yang lo tangke lang nang dum tupo inghan do an van det po anke usumar pen kapire nang ini tumke non barla nang le tumon armi arbe lo tangke anke ni tumge do thai ve lo pen lason si non council kachari bom arling ithe EMCM atumpan Nasi Prabjing pen labang so school Birsingki LP school apan akimi kipi tuji apan si juning ri dun parpik lo ante usumar bang ano dar usumar ke bang harus sirain koi do ante nonna tumon pentang bang lo boleh nang tum kido phere ma phere re pire itu usumar pen kido pire usumar cit anke tumon arbe bang lote butek the kelas do bom huta bang ji lason lote kupuloma Cuma sekolah dah Birsingki School lagi atake bantu penelo 1969 pen establish lo aninkan pokep seselo an non kudam pula new building ni tum kilong plata 10 years back to pola non plata ata bombang ta an labang ke nanata dupo tahay no labang ke minida tegunde an laso school condition na bang hingno expilo ang litumda teglong lo nujok ave pin lo la bening ha phir kita ave pin lo an la sila so school tumon wang lo pulo teni tumke do khere meme athima usumara chichit na am school pulo ta chichit na lo an la sili tum a problem pa kenon main la school len tum building school building bang lo main problem ni tum an la school building yung sinang itum khe pulo teni tumke lahai usumar ke kaluksan lo Mala so hem rurai lo lo te than thai velo an aprang hala ikum dulang hala bang tanon nuet lo la piru tang da 7-8 years dulu an hala so pota nang replace fig an hala so nang replace plepen tum problem fig lo class ilong vet a room long si class ni do nang kong lo ni to an usuma chichit nat pot ilong vet si bank tu lo te ke than ta problem fig ihin ke nang lang dun prong po an hai problem la sinili tum Birsingki LP School at teachers pen iltumna chuning ri dun ji ke arlengke the council long kachari arlengke the dun pani tum ke chuning ri council man ke ili tumhan Prabjin pen la school building bang nang tison te ante kan bang de ka sama duri de ma tum bahani be
120 student do Ah. and teachers nil tumbah ni ber and that teacher to inut have a non on leave si do bo nil tumbah ni ber lo non man Ya. Nanti mau kelas apa? 5 ni le. Li. तो बोलते हैं तुम फेरे में फेरे रहे फेरे जी अपन के yang lo tuh yang tuh kedua siksak se siksak tik antum mon felo pol yang tuh fere ma fere re itu pora fere ke kulman me podi New York me ulang ma hinola New York ke hinola lo ferking hab dolang ma belo